Diospaj yanapayninwan noqanchik watejmanta tarinakuspa kanchik kuska kicharinapaj Diospaj qillqasqanta. Kunandia noqanchik parlaspa kasun imaynata sapa hukninchikpis yanapakuyatinchik tukuy ansiedadta llakiyta atipanapaj. Callispi purispaqa noqanchik rikunchik wakin runasta jovenesta sapangu parlakuqta chantapis noqanchik ninchiktaj imarayku kay joven kay runa lokoyanchu imataq sapangu parlakunankupaqqa lokota hina qhawaspa kanchik. Chay actitudta aska psicólogos investigarqanku. Paykuna chaypi rikucharqanku imaynata kayta ruway ayudarqa aska runasta tarinankupaq solucionta llakiyninkupaq. Noqanchispis kikinta pasaspa kanchik munasqa khuyamasi. Yayguspa kwartunchikmanqa imata ruwaspaqa o ima llakiyniyuq kaspaqa noqanchik tapukunchis parlakunchik sapanchik. Ama hinata ruwanaychu karqa. Manaña watejmanta kikinta ruwasaqchu. Imarayku chaypi noqapis urmarqani. Watejmanta hamuqtintaq manaña chayta ruwasaqchu nispa. Pero mana lokoqchu kanchik. Simplemente noqanchik yuyaychaspa kanchik mask'aspa kanchik solucionta. Kikinta pasarqa kay rey Davidta. Chayta ñawirinapaq mask'anachik kay libro de Salmos capítulo 42 versículo 6 maypi nin kayta. Imaraykutaq llakikusankiri? Imaraykutaq hawapi ukhupi sonqoykiri kasan? Diosta suyasaq, payta yupaychasaq, payqa Diosniymin, payqa qhispichiwanqa. Rey Davidpis yakiyniyuq kasarqa, ansiedadniyuq, chayrayku payta pukuspa karqa imarayku noqa hina kasani, llakiy sonqolla kasani, noqa mana chayta pasay munanichu nispa. Chaypitaq payta rirqa solucionta. Diospi noqa confianay tiyan nikurqa pay kikinta parlakuspa. Ahinata noqanchispis yanapakuna tiyan reflexionaspa, yuyaychaspa, parlaspa noqanchispaq, imaynata ñawpaqman lluqsispa. Chaymanta hina Señor ninchik yanapawasun munasqa khuyamasi. Mana sapanchikchu kanchik, aska llakiykunas tiyan, pero Señor ninchikqa askata yanapawaspa kasun kunandia. Diospaj bendición ninwan kaychik kunandia. K'ayakama.